Se você está tendo problemas sem fim na sua vida pessoal, algo que você pode estar utilizando para melhorar a situação é o cântico contra as calamidades. É assim que o Zohar, o livro base da Cabalá judaica, vai chamar o Salmo 91. O Salmo 91, em hebraico, é representado pelas letras Tsad e Aleph, já que no hebraico não temos números como no português ou no inglês, e sim as letras representam este papel. E essas duas letras, Tsad e Aleph, formam a palavra Tse, que significa saia, ou seja, o Salmo 91 ele tem o poder de expulsar todas as trevas e forças malignas que estejam te incomodando e até mesmo tentando entrar dentro de você ou de alguém quando recitado. E como se trata de um canto, vamos aprender o Salmo 91 cantado em hebraico. Acompanhe comigo. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יכוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה, עמיתו לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צהריים. יפול מצדך 1000 ורבבה מימינך, אליך לא ייגש, רק בנך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי, עליון שמת מעונך, לא תאונה לך רע, ונגע לא יקרבה עליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאוך, פן תגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי ביך שכב עלתהו, אסגבהו כי יד השמים. יקראני ונהו, עמו אנוכי וצרח, חלצהו והעבדהו. אורך ימי עזביהו, ויראהו וישועתי. Mas agora, você sabia que você pode estar descobrindo o seu chamado, isso é, o propósito para o qual Deus te criou por meio do seu mapa da alma? Se você tem interesse em estar confeccionando o seu mapa, basta clicar no link disponível na bio e me chamar no WhatsApp.